Njalo namhlanje sithazelela usuku olukhulu 8 years uBulawayo senikuba lidolobho elikhulu leZimbabwe lo deputy mayor lapha koBulawayo ke uKhansila Mabutho akusitshele ke lapha namhlanje 8 years le. Siyabonga mfowethu Tshisa salibonani sigodlisihle isikolo sikaMthokazi sakuBulawayo. Namhlanje sibezokuthakazela ke usuku oluhle kakhulu udolobho lethu. Since sanikezwa ke isicoco se-city status in 1943, I think on the 4th of November. Sekubuye namhlanje lapha sizokhonza sise-church ekhonza ke umeya wethu ubaba uDavid Coulthard Presbyterian Church. We have had a wonderful service and mina njengomsekeli wakhe ngibona into enhle la ukuthi sifinyelele sisondele enkosini nje ubukhokheli bedolobho ngoba kula muntu ongakhokhela engela lwazi engela wisdom evela phezulu. Siyabonga. Okay, so lapha ke ngibona kodwa ke lina ke so ngomunye lababe sodwa recalling kodwa lokusebenza akunye lokusebenza alimanga thina Tshisa istimela sibi siyakwazi ukuthi abantu bakubala basifaka ukuthi sizothuthukisa isikole. Lo uvuka ke phupha ukuthi hayi namhlanje ke usengangisusa ke ukuthi ngingakhokheli ngingayenza umsebenzi engawunikezwa ke yizakhamizi zakoBulawayo. I think sokuzamele ke ukuthi etshela ke izakhamizi zakoBulawayo ukuthi sizathobani ke and njalo ngamandla awathatha ngapha ayenza ukuthi yena ke asisuse ke lapho ke esanikwa imandate lezakhamizi zakoBulawayo izakhamizi empopoma gangacathi kaphumela egcekeni ebuye ekhangela uBulawayo etshela uBulawayo etshela isigoli ukuthi hayi laba sembabhali ukuthi sembaxothile ukuthi kabasekho ngezizathu zokuthi lezokuthi ebese sizwa ke ukuthi yena uBulawayo uthini ke ngoba thina silalela abantu so salele individual. Umongameli kumbe umkhokheli webandla lethu siyotheleza ukuthi i-disengagement kodwa ngani lokho lisebenza asisebenzi Tshisa. We continue to work ngapha kuma communities lapho esakhethwa khona, but for now namhlanje ke sibe meeting I think after 12 kathesi ke sizoxoxisana ke lobukhokheli obuthunyezwe ukuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza, but ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction as a party njengezithunywa futhi zakoBulawayo. Sizabuyele abantu lisithi nangu umuntu la usesithi ayisime ke umsebenzeni uTshabangu singasasebenzi lena lithini ke nelasikhethayo abantu ke bazasinika ke i-direction i-party zasinika i-direction. Umuntu wazana laye lo uTshabangu kodwa nxa ukhuluma laye awukhulumi kathesi lawo alibonani hayi kathesi angaze ngimbone nje but nganjayela ukumbona ke ethengisa ke ama-drink akhe lonkosikazi wakhe e-trade court laphana ke sike sixoxisane naye nje sithengelana sisapotana in business umuntu nje ngumaziyo nje angikwazi ukuthi kuyini okwasuka basukela umfowethu